Dobar dan svima, nekima dobro jutro, a nekima i dobro večer. Imamo 24 službeni tip za svjetsko prvenstvo, rani tip, veliki velju po meni, tako da sam se odlučio rano objaviti tip. Utakmica je Norveška-Engleska, četvrtfinale, igra se 11.7. u 23 sata po hrvatskom vremenu. Tip je over 2,5 golova, tečaj 1,92, ulog je 2 boda, znači više nego standardni, 2 boda. Znači da ponovimo, Norveška-Engleska, over 2,5 golova, tečaj 1,92, ulog je 2 boda. Zašto sam se odlučio za taj tip, to ulaganje? Vrlo jednostavno, mislim, svi pokazatelji nam govore da bi ova utakmica trebala završiti minimalno sa 3 zgoditka. Norveška igra jako dobro na ovom prvenstvu. Vrlo jaka ofenzivna linija, Haaland ime trenutno po meni najbolji napadač svijeta. Odlična atmosfera, tako da u ovu utakmicu ulaze vrlo optimistički i mislim da imaju dobre šanse da izbace Engleze. Norveška je odigrala do sada ove utakmice na svjetskom prvenstvu, znači u baš svakoj utakmici je pokrila liniju ove 2,5 golova. Znači Irak, Norveška 1-4, Norveška Senegal 3-2, Norveška Francuska 1-4, obala Bjelokosti Norveška 1-2 i Brazil Norveška 1-2. Zadnju utakmicu u osmini finala protiv Brazila, zasluženo su ipak na kraju prošli, bili su bolji, iako je Brazil promašio i jedan esterac i dvije mrtve šanse, tako da kao što sam i prije naglašavao, Norveška ima fenomenalnu ofenzivnu liniju, dok obrambena linija nije na tom nivou, te možemo očekivati u svakoj utakmici da oba tima daju gol i over 2,5. Šta se tiče Engleska do sada prikazuje promjenjive igre, ne znam šta očekivati od njih, igraju toplo-hladno. Do sada su na svjetskom prvenstvu odigrali ovako: Engleska, Hrvatska 4-2, Engleska, Gana 0-0, Panama, Engleska 0-2, Engleska, Kongo 2-1 i Meksiko, Engleska 2-3. Zadnju utakmicu protiv Meksika, pokazali su karakter, te za mene je to iznenađenje što su u regularnom dijelu pobijedili Meksiko, ali zasluženo. Iako, po statistici Meksiko je bio bolja ekipa, ali Engleska je ipak prošla vrlo tešku prepreku. Engleska također ima vrlo jaka krila, fenomenalnog napadača Kanea. Ja bi rekao da im je obrambena linija ipak slabiji dio momčadi, golman nije na vrhunski golman, tako da vidim u ovoj utakmici dosta velike probleme u obrambenoj liniji Engleske. Očekujem zanimljivu utakmicu. Ukoliko gol padne prvih 15-20 minuta, mislim da će nam over proći bez problema. Do 70-75 minute mislim da sigurno padaju 3 gola, da će biti postignuta 3 gola, ali ukoliko prvo poluvrijeme završi bez pogodaka, onda je malo će biti to teže. Također trebam napomenuti da je dobra oklada za ovu utakmicu da oba tima daju gol, međutim tečaj je nešto manji, trenutno tečaj je 1,78, 75-78, tako da ipak sam se odlučio na over 2,5 golova po 1,92 gdje vidim vrlo dobru vrijednost. Meni je tu tečaj realan 1,80 max, 1,80, ja ne bi više dao od 1,80.
to bi bilo to. Da ponovimo, Norveška-Engleska 11.7. u 23 sata, tip over 2,5 golova, tečaj 1,92, ulog je 2 boda. To je bilo to od mene i sretno svima. Pozdrav!